Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete igrice, filmove, programe, neke pesme itd. Spremio sam ova dva sajta, Kick-Ass Torrent i The Pirate Bay. Oni su po meni najbolji. Na Pirate Bay više tražim igrice i neke programe, a na Kick-Assu filmove. Ja ukucam neki film, na primjer Avatar. I sada gledate ovde, ako ima više seeda nego ovih leachersa, onda skinite, znači uvek će biti ovaj prvi najbolji i gledajte po komentarima. Gledajte šta ljudi pišu, da li je dobra slika, na primjer za film ili program i tako dalje. Ovdje kliknite na Movies i ovdje možete da izaberete rezoluciju 1080 piksela, 720 za Blu-ray, HDRIP i tako dalje. Ako želite najbolju sliku, najbolju rezoluciju, kliknite 1080 piksela. I opet gledate koliko ima leachersa, seedersa i po komentarima. A na Pirate Bayu ukucamo na primjer neku igricu, Call of Duty Black Ops 2, najnoviji. I sada ovdje gledate, nije isto kao na Kick-Assu, nikad neće biti prvi najbolji, sve je pomešano. Da bi bilo sve od najboljeg do najgoreg, kliknite na ovo C i ono će odmah naći ovdje koji ima najviše seedersa i taj prvi uvek skinite. Ovdje komentare tek imate kad uđete u neki torrent. Idete za dole i ovdje imate komentare što su ljudi pisali. Neki program da nađemo, na primjer After Effects CS6, After Effects CS5. Ja sada kliknem na C, na seederse. Ja uđemo na primjer u ovaj prvi, ovaj najbolji. Evo ima 596 seedersa, samo 57 leachersa i to je veoma dobar torrent i brzo će vam skinuti. I ovdje imate specifikacije koje treba i tako dalje, tako i za filmove isto. I to je to u ovom tutorialu, nadam se da vam se svidio. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ćao.